السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا مصيب جل به لنفوت إدوك درس من إن دفتر بيتندلو الوجيز يوتين في فقه الإسلامي للدكتور عبد العظيم البدوي حفظه الله. ما زلنا هيدي يوتا في كويته كوركا are no musidɓe julɓe haray en yewtino ko wonɗen e waɗano ɗi vidéo ji ɗo ko wallitagol jama on ɓe janga haraɓe ka nder cuuɗi saabu haray aduna on hewti nokkugo aduna on yarino nokkugo haray enen ko woni tun ha ɗo ni haray allah mu yaali d'abord en andu tuufi wakkilagol enen kadi hay sen hewtitaki attiɓe en ɓen kono ko woni jokkita batte maɓɓe on haray musidɓe julɓe ko ɗum addi en waɗu enen kadi ɗi vidéo ji ɗo haray hiɗen tori kañum kadi kala daraɓe ɗi vidéo ji ɗo eɗen tori ɓe duwaw sifaldirano e muɗum haray yoɓe yaafo en han hari en jangi haray lewru sumaye kono horirte ko ɗum woni pide korka kan ko ɗum bonnata korka kan ko ɗum woni bonnata korka kan inchallahu hande ko jangeten ko horugol sunna on hara ko innete kon siyamu tatawo bimana siyamu nafila haray nafila on haray so goɗɗo no horude hara na lewru sumaye hara kañum kadi wo naafi hara himo takkani allah subhanahu wa taala hara ɗo o horu tun ko inneten kon haray ko sunna haray ɗum ɗon kañum kadi ko ñawoji ɗum ɗe jangeten ɗo inchallah wa inni siyamu tatawu haray ko ɗum woni horugol sunna ngol ragaba rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam fi siyami hadihi l ayam haray nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam rerɗini horugol ɗe ñalaɗe ɗe sifoto ɗen ɗo ñalade ɗon honde sittat min shawwal ko ɗum woni haray ko ɗum woni balɗe 6 e lewru juldandu haray ɗum ɗon kañum kadi no ko sunna horugol si sumaye maayi si tawi woni ñande julde feƴƴi haray horugol balɗe 6 ɗum ɗon hino jeeya e sunna mo tawata nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam rerɗinani mofte maɓɓe ɗen e julɓe ɓen horugol ɗe. عن ابي ايوب الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدو في لني وندما بلدنا صلى الله عليه وسلم قال بماكي من صام رمضان كلا انهور لو رسومي ثم اتبعه 6 من شوال انتم اجوكينتني دون وندما بالد جيغو e juldandu kana kasiyami dahri haray odo no mari baraji wan horu do hitade ne fop dare musidɓe julɓe haray moƴƴereji ko on to daiman julɗo on daiman koye hoore moƴƴereji nde ɗo moƴƴere no lanna nde ɗo no fuɗɗo nde ɗo no lanna nde ɗo no fuɗɗo suumaye o lanni toujours danɗum kañum kadi ari balɗe 6 hoora wawa sa ko ɗum woni sa hoori hitande fof juldanu kadi lannay tun haray ko ɗum woni donki on kañum kadi ara hajju ngun kañum kadi suto si ɗon kadi feƴƴay tun asura on kañum kadi ara ka jombente on kadi feƴƴay tun dewal go ara haray ko ni woniri haray allah subhanahu wa taala no waɗi peeji ɗi fof julɗo on daiman koyo wonu e dewal hitande fo hara mo e dewal ngal dewal ɗo no lanna gongal no présente o ngal dewal ɗo no lanna ngal ɗo no ara haray ko ni julɗo mara kañum waɓutu yeɓeteɗo saabu haray himo wallini ko wiyete yawmal qiyama ودنا الله سبحانه وتعالى ولدي دائما golleji ɗi o waɗata sawan kana hara ko horugol sawan kana ko jangete sawan kana juma ko jangu suratul kahf haray kañum kadi innen tenen e ɗuma alkamisa fof ko yo horu haray daiman julɗo on o jogaki waɓutu yeɓeteɗo hande sen hii julɓe ɓen no yeeba waɓutuji muɗum haray ko angal famugol diina kan saabu haray diina kan sen daari haray hitande nden fop diina kan no waɗi ko waɗata fiwata yeebu ko ɗum woni ɗi waɓutuji ma sabu ko waɓutuji ma ɗin woni hoore manan ko gurdam maɗan sa yeeɓi ko woni waɓutuji ma ɗin minitaji ma ɗin lereji ma ɗin seconde ma ɗin haray a yeeɓi ko ɗum woni haray gurdam maɗan sabu haray ɗon hande hiɗen weddite mum few sabu ayiya goɗɗo no jooɗo e ordinateur jooɗo ɗon lereji ɗiɗi ayiya goɗɗo no jooɗo e yeeso télévision bimbi ha kikiɗe haray ɗum ɗon fof sariya on si wona ko moƴƴi wonɗa enen darude haray ko ɗum woni sariya on yamira ɗum ɗon julɗo on wona yeebowo ko ɗum woni wagutu mum on hono allah subhanahu wa taala manti julɓe ɓen woni qad aflaha almu'minun haray gonɗi mali gomɗinɓe ɓe alladina hum fi salatihim khashi'un walladina hum anil lahwi mu'ridun tawata hiɓe ɗuuri ko wiyete mere ko ɗum woni julɗo ɗiɗa mum ɗum e tata mum ɗum haray sunnaji ɗe nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam rerɗiniri mofte mum ɗen yawmu arafa ko horugol ñande arafa li gayri lhaji hara wona hajjunkejo wal ashura kañum e horugol ko ɗum woni ashura
wa yawmun qablahu e nyalande ado mudum ko dum woni ashura enen inni ko jombente hara hora nyallal ado hora nyande jeenay e sappo ma hora nyande sappo e sappo go ma hora nyande sappo din non tati kala haray no tabiti. An Abi Qatadah qala araitama be do suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nula landano an sawmi yawmi arafa fi hurugol nyande arafa qala be maki yukaffiru sana haray hurugol ko dum woni yawmu arafa haray no monta bakkatuji hitande al madiya fitudi wal baqiyati hitande heddinde. Haray ko woni horugol arafa monta bakkatu hitande fejjude monta kanyum kadi wonde de yarude dare mo iriidi wasuila an sawmi yawmi ashura le landa horugol nyande jombette fa qala be maki yukaffiru sana al madiya haray dum don ko dum woni haray dum don no monta bakkatuji hitande fejjunde hitande hoyo hora nyallal ko bonduda ko fop haray monte kono daiman tay hejjutu musibbe julbe kala ka sariya o yewtiri ni wonde ma haray bakkatuji no monte ko en innu illa al kaba'ir sona bakkatuji mawnudi din don ko tubu buye monta tali wona wadugol dido piiji monta tali ko wadi kala wadudo bakkatu mawdo haray on don ko yo tubammo sabu haray ko woni din don ko tubu buye to ittatali. وعن أم فضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة وندما وبغو بيدو كرفيلي وندما وبغو نياندغو وينجندير نو كما بيدو يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هورب نولاد صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم وبما بوي هو صائم نولاد نهوري وقال بعضهم وبغو إني ليس بصائم نولاد هورا فأرسلت إليه بقده لبن وانتما كدوني من نبني بكدوني نيدود كسان وهو واقف مالو نيدود بيرادم وهو واقف على بعيره تين نولاد صلى الله عليه وسلم داري كدوني كمبادة تيري مندون كجلوبا مندون بعرفة فشربه نولاد يري هاي أولو حديثا كل تنديني ووند ما هاي يوم كانوا حجوا هاي أهانا هورغول يوم عرفة أهانا هورغول يوم عرفة كدواني هاي نولاد صلى الله عليه وسلم نياندغو وبه كدواني هاي بونو ديرنو كيوتره وبه مبه إني نون تاوي كو نياندي عرفة وبه مبه إني نولاد نهوري وبه مبه إني نولاد هورا به سنة به إني ميمي نياوانيهم be detti haray ko woni birada madum kosan e nyeddude be namani nulado sallallahu alaihi wasallam arafa nulado jabi yari dum do ko tindinde hari de nyande be hora haray ko ni woniri haray ko mo wonaka hajju on don ko sunna horugol wondo non ka hajju haray on don aray nayo horu wa nabi ghatafan ibn tarif al-murri قال اتما بيدو قد سميت عبد الله بن عباس من الذي على سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما يقول بماك حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم سانغا لولا دورنو يوم عاشوراء ñande jombente وعمل بصيامه بيمر كدي هورو gol de ñalande no قالوا بي يا رسول الله كيونلا دال انه يوم تعظمه اليهود والنصارى wondema nde ɗo jombentere ko ñalande nde tawata alyahuda yankeɓɓen e annasarankoɓɓen hiɓe mawnina nde ñalande فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نولادو ماكي فإذا كان العام المقبل ستوي وني لاتك كدون هيتاندي أريند إن شاء الله سكدون الله موي سمنا اليوم التاسع من هوري وندما ñalande jeena ɓerende haray oɗo haray ko himɓe ɓen ɓe nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam hoori jombente yimɓe ɓen ari inni nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray wondema haray ko ɗum woni alyahudiyankeɓen kañum e annasarankoɓɓen hiɓe mawnini nde ñalande kamɓe kadi ɓe hoora en mayre joni noon haray hiɗen andi dina men kan nayen nandindino e maɓɓe haray daiman saria on kala ka saria on sincani se yurdike en nden taway wo nayen nandindin e maɓɓe haray no ɓeɗo ari inni nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray ɗen horude enen julɓe ɓen kamɓe kadi ɓe horude nde ñalande nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki inchallahu hitande arayde nden silan wuuri wondema haray hande kadi na nden no ñalande ɗum hooreten ko imma hoore ñande jeenayyi tawta nden ɗon wona sappo maɗum o sunnan kañum kadi indi maɗum hoora ñande sappo
hora kanyum kadi nyande sappoy e go wala ko do sunna on haray ko dum do buri mojjude amma non nulaado sallallahu alaihi wasallam de do nyalande yom ashura be horno de be yeli hitande arayne ne si hitande arayne ne artuyi haray be beydita nyalande wotere imma be beydita ado yo nyalande yonde ma be beydita baawo nyalande fejjude haray ko ni woniri musibbe julbe jakay ngandi do nulaado sallallahu alaihi wasallam baytun en nandi dini ke e yahudiyan ko be ya nasaran ko be nulaado maki ko arata hande kadi hinani horirten ko be beyditen nyalande ka fuddorde ma kala ni toro hande no gitti e sikke ka jombe meden kono annasara e al yahudu jombe dirta ko dum wade ten piji di fo inne ka jombere ka denna boji piji di fo haray hiden jembintinde be haray dum don haray sariya men on newna فلم يأتي العام المقبل هرينون دين هيتان توانو نولادو صلى الله عليه وسلم حتى توفي رسول الله هرم نولادو فجيني هيتان دي أرينون دين دي بماكي نوان دي مسيبي ووري هري بهوري نيالا دي ووتر بي دوتا دو ما باو ما يسو دين نون هيتان دي توانو بتاي بفجيني هري كوني نولادو صلى الله عليه وسلم يلورنو يوندين هيتان دي دون أرو بيدتا نيالا دي ووتر إما باو إما يسو صيام أكثر المحرم haray kanyum kadi horugol ko innaten kon haray ko wiyaten kon tuma jombente haray nulaado sallallahu alaihi wa sallam no jaa kanyum kadi e sunna horugol ko dum wiyaten haray lewru jombente dum balde buy an abi hurairata kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam itama e nulaado sallallahu alaihi wa sallam be maki afdalu siyami ko buri moddude e korka fu ba'da ramadan baawo lewru sumaye shahrullahi almuharram haray ko dum woni ko lewru allah ko woni hormanteru dum ko woni jombente wa afdalus salati haray julde den kadi fo ko buri mojjude ba'dal faridati ba'u farillaji din salatul layli ko nafugol jemma jawabun dum kanyum kadi haray ko hondum hida kanyum kadi e korkaji hidadi tawata nulado sallallahu alaihi wasallam no rerdini siyamu akthar sha'ban ko woni horugol ko buri dudude kon ko woni sabburdu sumaye ana aisha qalat haray itama belo kadi be maki ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم به آل نولاد صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط كبتمنها هند لورو تمد تسهورو قل إلا شهر رمضان سونا لورو سومي وما رأيته به آل كان نولاد صلى الله عليه وسلم في شهر لورو أكثر منه صياما دوبوري هورو في شعبان إدي كدوني سبر رسومي هاي سبر رسومي نولاد صلى الله عليه وسلم نهارا بوري لبدين فوق kono non haray ko tabiti nulaado sallallahu alaihi wasallam hori lewru timmudu tis haray non ko sumaye tun haray non iden andi wobbe kanyum haray sendidira dum non horay piji din fu haray kadi no jeya e korkaji ko sariya ko nulaado sallallahu alaihi wasallam rerdini di mofte mabbe de al-ithnain wal khamis horu gol ko woni alka innen tenen alkamisa عن أسامة بن زيد قال بيدو كلماكي إن النبي الله صلى الله عليه وسلم بلت ريلوندا قدوة نولاد صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين هذه بحورة اتنين والخميس الكميسة وسئل عن ذلك بلندا في نياور بندو فقال بماكي إن الأعمال العباد هذه بلت قل جياب بنفو تعرض يوم الاثنين والخميس onyande tenen e alkamisa ko dum woni de wedditete de holle side jaba makasi de jabak je dabun dum haray korkaji kanyum kadi hidadi di tawata nulado sallallahu alaihi wasallam no rerdini ni moftaden salasatu ayyamin min kulli shahr haray ko horugol ko doni balde tati e lewru عن عبد الله بن عمرو قال بما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نولاد ما كنيلا صم في كل شهر 3 أيام هورو ليورو بالde tati فإن الحسنة هري بلت مؤيرين بأشر أمثالها كدوني هري هند مالي كدوني سبابل يرميري وذلك كوكو جانتا كودو مثل صيام الدهر هري كدوني هري نوي وساهوري مثل مودو نوي وساهوري كدوني هري هيتان فو ساهم فو ويستحب هرين النهدا أن تكون الأيام يلاتو دين يلاد de horata don yalade tati e lewru كبرا كدهيد كو يهور 13 نيند سابوي اتاتي و14 نيند سابوي اني و15 نيند سابوي اجوي ليرو تواتا كو نيند سابوي تاتي با نيند سابوي نيمو با نيند سابوي جوي هورتا سابو كو دي دو نيالade be indata ayyamul bir
haray ko de do nyalaade be nata nyalaade daneje den nyande sappo tati nyande sappo nay nyande sappo joyi haray ko dum kadi haray no moƴƴi ya horu lewru balɗe tati haray kadi no ko ɓuri moƴƴude kadi ko ya waɗude ɗe balɗe tati ɗon kadi nyande sappo tati nyande sappo nay nyande sappo joyi عن أبي ذر اتبع سيدنا أبا ذر قال بماكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نولا ماكي يا أبا ذر كويو سيد كويو أبا ذر إذا صمت من الشهر 3 أيام ستوي وني أهوري عند الليل بالتتي فصوم 13 هري هورو نياند سابويتتي و14 نياند سابويني و15 نياند سابوي اجوي كدون نولا صلى الله عليه وسلم هري وسي سيدنا أبي ذر jeeɗaɗa ɓum ɗum ko ɓura hidede ko nulaɗo rerɗiniri mofte maɓɓe ɗen siyamu yawmin wa fitri yawmin ko ɗum woni ko horugol kadi ñalande haray no dagi kadi ya horu ñalande huntoɗa ñalande hoora hande acca janggo hoora faɓɓi janggo acca faɓɓiti janggo ɗum ɗon kañum kadi haray nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam no yamiri no jeeya kañum kadi sunna waɗowo ɗum ɗo عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نولا ماكي أحب الصيام كبرى هديد كوركا جدين فو إلى الله فادك الله صيام داود كوركا النبي داود كان النبي داود لاتن يصوم يوما هبه هورا نيلل ويفطر يوما هبه هنتو كدي نيلل إبه نياما نيلل داري النباجو متوت الله سبحانه وتعالى نو هديدو أو دوري بدالي الله فيو ناتو الجنة سبو هاري قوانا باجو kono hari o hoore nyallal o nyaama nyallal taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala fi weldugol Allah subhanahu wa ta'ala hande non hide mari wobbe way suumaye be nyaamay kala ko woni aba farilla itti e sikke kan diri peji di wonde nge jangude do jeena la bundum kare ko nulaado rerdini ni mofte mabbe den fi ko yowondiri korka ashru zil hijjati ko horugol sappo ko du woni haray donking عن حنيدة بن خالد إتام إبيدو على هوركل كان ينقل بعد سابو كدونكي عن امرأته إتام إسونا جمع عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال وانما بينغو رنولا صلى الله عليه وسلم ماكي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نولا لاتنو يصوم بهورا 9 ذي الحجة نياند جينا كدوني هاري دونكي haray be hora balde jeena ko dum woni ka donking waray wa yawmul ashura ko dum woni nyande ashura ko dum woni jombente wa 3 ayyam min kulli shahrin kan balde tati lewru balde tati wa awwal isnayn kala tene min ash-shahri lewru wal khamis al-khamis haray ninu la sallallahu alaihi wasallam haray be hora no innen sinna ma donking hande ko gobe hora de balde sappo de balde jeena je don fo be balde jeena je don fo be hora الأيام المنهي عن صيامها جوني أنا ينجيني دو جلا de goddo hani horude de ko de do hana horede ko de do woni sunna so goddo hori hare no hide mari nyalade de hore take fiw ko fala da horgol sabu dina kan hare ko dina kan inni no moddi kon ko dum moddi wana ko a himbe be inni no moddi kon hare non sariya on ko dido inni fala do horude sino fala wadude ko Allah subhanahu wa ta'ala fala kon hare ko dido horata hare no ɗiɗi sifoto den ɗo joni ɗiɗo on tigi hanaji horugol few sabu sa hori ara ala baraji ara anga yeddu sabu enen andi horugol ngol ko dewal kono be kadi waɗa ngal dewal ɗon no Allah subhanahu wa ta'ala faalore ano jake andi dewal no mari sartiji ɗiɗi fi yo Allah jaɓu sarti aranno on ko honɗum koya waɗir laɓɓinana Allah subhanahu wa ta'ala hala anga sirkanalimo e dewal ngal ɗiɗaɓum ɗum ko no waɗa kañum kadi ara e dewal ngal no Allah subhanahu wa ta'ala faalirano haray kañum kadi karam ko ɓen no ɓeydi sarti goto kono on ɗon ko timminirɗo wona fi ko sarti timmuɗo haray hiɗa kañum kadi tawata siɗa wadde dewal ngal ɓerde ma nden no welti ɗa mari ko nete almahabba ɗa mari giggol waɗugol ade dewal ngal ɗum ɗon kañum kadi haray karam ko ɓen no ɓeyditi ɗon fi ko Allah subhanahu wa ta'ala ko ɓuri moƴƴo e dewe ɗe haray ko nete al ayyamul manhiyu an siyamuha ñalaɗe haɗaɗe horugol ɗen haray aranu ɗum yawmul idayni ñande idi innen haray ñande julde suumaye ma ñande julde donkin ɗon hana wondema horugol haray noon en yewtino ka darsu men feƴƴu ɗon haray ko inna wondema idi ko ñande fo waɗiɗi idi haray ko ɗum innete horugol ñande julde woni ko suumaye woni ko donkin ko ɗum woni haray hana an abi ubaydata mawla ibnu azhar قال شهدت العيد بيدو بماكي وندما متبنو إيدي مع عمر بن الخطاب كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال بماكي
hadani hara sayyidina Umar maki hadani yawmani de nyalade do didi naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamiha hara nula sallallahu alaihi wasallam hadi horu golde yawmu fitrikum nyande tajudon ko woni nyande julde sumaye min siyamikum korka mon ka nyande tajudon korka mon kam wa yawmul akhir e nyalade gota kuluna fihi tawata hido nyama e mayre min nusukikum ko woni hare layyaji mon di nyande kadi hirsudon layyaji mon di hare den nyande kadi hanayo horu julde sumaye hare hanayo horu hare julde don ken kadi hanayo horu hare kanyum kadi aray didabun ko hala horugol kadi ayyamu tashriqi ko inneten ko wondema ko nyande sappo donkin e sappo go inne bimbi julde e bimbiti julde ka donkin hare dum non kadi hana horugol nyande sappo inne duma donkin e nyande sappo e go e nyande sappo e didi din don kanyum kadi hare hana ko woni nyande julde e bimbiti julde an murrata mawla ummi hali itama bedo annahu dakhala ma abdullah ibn amr aray wonde mabbe natidi e be sahaba be do ala abihi ka babe mabbe amr ibn al-as ko woni sayyidina amr ibn al-as فقرب إليهما طعاما وبنني بنعمته فقال أماكي كل نعم فقال أوي إني صائم من مدهوري فقال عمرو بيدو بماكي كل نعم فهذه الأيام دين لا دو التي دين كان رسول صلى الله عليه وسلم هذا دين لا دو كن لا دو تواتنون صلى الله عليه وسلم نو يميرين نوم يأمرنا نو يميرين نوم بإفطارها كلون نعم قلت وينهانا بهذا نوم عن صيامها هور قلت قال مالك وي وهي أيام التشريق هاي كودم وني نيالade kodwoni أيام التشريق en ni wonde makko nyande julde donkin e bimbinde nyande e bimbiti ande nyande haray odo hadisa kono firti wobbe ari os ka sahaba jon do inni kanyo no hori sahaba jon banani be anyamete inni anyame be ni be hori be ni nyame be sahaba jon ni awade nyalade non de horu don do de nyalade nulado no haday no me horu e manje me nyama haray dum do tindini wonde ma haray ina nyalade horete وعن عائشة وابن عمر سيدة عائشة كانوا سيدنا ابن عمر رضي الله عنهم قال بيدو ديلو ميماكي لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا هاري مولا صلى الله عليه وسلم كلوني هاري دينيا لا دو هوينا ناكا هوروغل أن يصمنا دي هورت إلا لمن لم يجد الهدي سيونا هارا أنتكي هبالي كدوني كلايرتا يو بهجو بين هارا أنتكي ودالي كيسة هارا كهوروغل كيدا عندي مميك هجو هارا كدوني ستابي woni ko tamatu o ontigi woni e wadude ko indeten kon haray hajju si tawi woni ko tamatu haray sa hebali hirsu gongol a hore balde tati si hawrodiri non enen balde tati don hara hida yi hajju haray dum non harma jake enen andi howrugol nyande julde e bimbite julde ko goto pet dagani ko hombo ko wondo ka hajju natirdo tamattu ko wiete kon hajju tamattu hara ontigi hebali ko wadira layya on haray ontigi hora balde tati ko dum non Allah subhanahu wa ta'ala indi ko horu balde tati ka hajju to so hoti kalidi makko o hora balde jeedidi Allah dali wa tilka asharatun kamila dhalika liman lam yakun ahlu hadir al-masjid al-haram haray wonde ma haray tatabun nun kadi nyalade hada de yawmul jum'ati munfaridan horugol jumatum inna wonde ma mi horay nyande juma haray dum non kanyum kadi hana da way non horude alkamisa e juma da way horude inne si tay woni law wo no lewru horugol balde jowi mi hora alkamisa juma tenen talata alarba haray dum kono hora jumatum haray dum non hana عن أبي هريرة قال بما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من النبي صلى الله عليه وسلم هناك لا يصوم أحدكم يوم الجمعة وتموه مود يوم يند جمعة إلا يوما قبله سوى نهار نيلان نؤتي جمعة أو بعده ما هر نيلان ما هوردا جمعة نيلان دغو كدوني إما أورا يند جمعة يند أسوي ما يند الخميس يند جمعة دون دغي كونو هورو غول جمعة تم دون نهار دغا yawmu sabti munfaridan horugol kanyum kadi ko duwoni nyande ko duwoni hare asewe on tum hare kanyum kadi hana horugol asewe tum ko imma hora horida juma ya sewe
ma horida asewe ala ma horida alkamisa e juma haray ko dum don ala dagi an amrillah ibn busr as-sulami al ukhtihi itama bedo as-samma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala bimaki la tasumu yawm as-sabt wa tanhuru nyande asewe illa fi mafturida alaykum siwana ko farla kon e modon haray non ko farla kon e modon do hino natori sumaye no natori sitawi woni harada nyawli da yobute no natori kanyum kadi sitawi woni da inu no si Allah wada ni lanudo atako anga wadu ko wete an-nazr duno fono natori do fi mafturida alaykum fa in lam yajid ahadukum sitaywani hay goto e mo fa in lam yajid ahadukum illa liha inaba hay e goto e modon si hebali si wona foron wol ko dum woni haray ko wiete ko raisin foron wol ko wiete kon haray de dimde wiete do inabu aw uda shajaratin ma ko dum woni lekkum nyara ko dum woni a lekkum falyadmuhu haray yo muntutu dum do yo yakkitu dum ko dum o do hadisa firani nula sallallahu alaihi wasallam ma ki wonda matan horu e asewe fiu si tawi woni on hebali ko nyamon fiu hara dette haysu ko foron wol nyamete ko woni inabuje maddo do fi wata taw hara fi yo bonnuto ko nyamali ko madum o detton ko woni nyamaloy ko woni hara lekkoy maddo don ko woni nyamon dum don fi wata horu nyande ko woni asewe jaka en andi o do hadisa kanyum kadi hara nula sallallahu alaihi wasallam si inni ya nyamu foronji dimde ma inni ya nyamu lekko yoru ko fi tu wata horu a jaka en andi horu gonde nyalande don kanyum kadi wana ha ko hade ane hara kadi jawabun don ko hada kanyum kadi horu gongol nisfu thani min ash-sha'ban ko horu gol feccere didabere den ka sabburdu sumaye hara on tigi horali sabburdu sumaye dum few ha wona balde sappo je horu gol balde sappo jo hedditi den hara dum non kanyum kadi hana liman lam takul lahu adat se tawi woni on tigi ala wowadu si tawi no woni na wowi horu gol ko enete kon lewru balde sappo jowi ya sakkitoro de lewru balde sappo jowi a sakkitoro den hare hande kadi sabburdu sumay do ngenda wawi horde sabuna sabburdu sumay do horda ko hunde de wowda kono non si tawi woni da fala horde sabburdu sumay do a horay ko dum woni ka fuddorde mayru e kana si woni tun sappo jowi hara nga fuddaki horde hande kadi gila sappo jowi hara ko hanaya horu an abi hurairah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam itama bedo kadi kala be maki izan tasafa ash-sha'ban si sabburdu sumay ko dum woni tummo ko dum woni si tawi woni ndu fekki e tummo fala tasumu wa ta'huru wa anhu aydan itama mabbe kadi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nula do maki la yataqaddamanna ahadukum ramadana bi sawmi yawmin wa tamu e modon ardin ko dum woni nyalade e lewru sumaye on aw yawmayni ma nyalade didi illa an yakuna rajulun si wana hara ko gorko ma neddo kana yasumu sawmahu harimu hora korka makko kan fali yasum zalika al-yawm hara on aray on no yo horu de nyalade do siko wowno do horude hinno no boyo on kono sa wawano horude hara dagaki hadde kadi ya ardi ko woni nyalade sike hora acca ha hara sumay no heddi balde tati an fuddo da horugol don hara hana manu no heddi balde didi ma nyalade hara hana amma no sida wowno horude lewru balle tati lewru ka sakkitoro mayro hara da hori ka sakkitoro mayro hara da hori hara da way horude sabu hara don ko wowda wadude e leppidi ya fo wona fi ko sabardu sumay haray kanyum kadi jeeda da bunnun ko haray ko hada horugol yawmu shakki ko nyalade sikke nyande tawata hiden enen andal jango ko sumay ka ko fabbi jango haray horugol de nyande do kanyum kadi haray hada an ammar ibn yasir ittaba be radiyallahu anhu qala bimaki man sama yawma alladhi shukka fihi kala on horudo nyalande de tawata haray hino sikkita e mudum faqad asa abul qasim sallallahu alaihi wasallam haray on do yeddinu la sallallahu alaihi wasallam aray jeeda da bunnu kanyum kadi ko hada howrugol sawmu dahri ko howrugol ko duwoni haray nyala ko duwoni saa on fu hitande fu wa in aftara al ayyam al manhi ala hayno si tawi woni on tigi ko duwoni nyami e nyalade hadade de haray non o mas'ala do no podo ndira ha sabu haray ko windi ko do ko mazhabu zahir ko dum no wete nen ko Dawud az-Zahiri kanyum ibn Hazm ko rayu mabbe ni hare wal jumhurul ulama kanyum ko inni ko so hori wonde ma nyalade de fop hara hay nyalade hada de idi no tawa sakke no tawa dum don no harbi bittifaqil ulama dum don kam ko be fo no fotti sa fuddike a hori hitande fop hare dum don are awadi ko hana amma no si tawi woni da horude hitande fo kono nyalade de sariya on inni den fo hore taake alay horude den don hare jumhur kanyum no jabi
kankor ka ɗon haray noon ka deftere wajis ɗo kanko wayni wo haray hana ya horu ɗum ɗon hayno si tawi woni a horali ñalaɗe haɗaɗe haray ɗum ɗo koyneten ko mazhabu ko wiyeten kon mazhabu zahir amma al jumhuri haray ɓen non ko yaari ko ala jawasigi sawmu dahri ko horugol haray hitande fof wa in aftara al ayyamu al manhiyi anhu hayno si tawi woni on tigi ko ɗum woni tagi e ñalaɗe haɗaɗe an abdillahi ibni amrin ittama ɓeɗo kala ɓe maki qala li rasul sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo maka nila ya abdallah ibne amr wayo abdallah ibne amr innaka noon la tasumu dahar hiɗa hoora ko ɗum woni hitande fof wa taqumu lleyl hiɗa daro jemma fa innaka ida faalta zalika sa waɗi ɗum hajamat lahu l aynu ko ɗum woni haray gite ɗen lo ay saabu muɗum wa nahakat inne ɗuma wa nahakat ko ɗum woni ɗe muusay ma ɗum kañum kadi ɗe lo'ay la sama man saman abad ko ɗum woni haray korka alana e on horuɗo haray hitanden fof haray noon musidɓe julɓe haray o hadis ɗo haray yewtiriji molanaɗi henno ɗo saabu kanulaɗo maki ɗo la tasumu dar wa taqumu lleyl haray ɗo ko am haray noon jumhur kañum hino waɗi oɗo tahsis kono daiman en inni koko windi konka deftere ga saabu deftere nden haray en falaka yeñugol konnguli ɗin ko ɗum waɗi haray daiman haray ko inni ɗo hana kono haray yewtereji buyno yowodiri kokomi yewti kon haray ko ra'yu ahlu zahir dawuda zahiri kañum e ibnu hasm e nanduɓe ɓe on ɗo rayu windi ɗo haray noon jamahiril ulama haray ko ɗum eneten malikun wa shafii wa hanafi wa hambali haray ɓen noon ko ala khilafi hada haray ko ɓen noon kañum no newni ɗum ɗon sa ittintini ñalaɗe haɗaɗe وعن ابي قتاده اتما بيلو كدي ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال غوركو ان كنولا صلى الله عليه وسلم او ماكي يا رسول الله كاي نولا كيف تصوم كون هوريردا فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله نولا صلى الله عليه وسلم مني سبكو وي دونكو سبكو ما كونغول فلما راى ذلك عمر بن سيدنا عمر هي دون قال بماكي رضينا بالله ربا هراي كدوني هراي وبنما ملامة تقول الله سبحانه وتعالى كدوني دما هراي الله سبحانه وتعالى جيلو من وبالإسلام دينا هراي كدوني الإسلام كدينا من وبمحمد صلى الله عليه وسلم النبي النبي جامع نعوذ بالله من غضب الله من مولى الله سبحانه وتعالى اتكر ما كله ومن غضب رسوله اتكر مولى ما صلى الله عليه وسلم فلم يزل عمر يرددها سيدنا عمر أجالي سيرالي نرد نودي كونغولي لو حتى سكن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم هان كدوني هاري تكر نولا صلى الله عليه وسلم ديدي فقال أنتما فقال بماك يا رسول الله كيو نولا كيف بمن يصوم الدهر كله كهنو وني العالي وانما هورو وهيتان فو قال نولا ماك لا صام ولا أفطر هاري كدوني ohorali ohuntaki haray akulu la sallallahu alaihi wasallam maki do haray daiman non en ni wonde ma hadisa jogo no wodi ko haray en fala kana tude on jadal ko ande tan to ko en andu wonde ma haray jamahir alul ilm haray wonde ma inna mazahibul arba'a fu no jabi de nyawore do haray non ka deftere do o indi wonde ma na ko hani horugol ñalaɗe hitande fof haysa ittintini ñalaɗe haɗaɗe si on tigi ittintinali karam koɓɓen fof no fotti haray hana si on tigi noon ittintini ñalaɗe haɗaɗe tawi hoori hedditiɗɗe haray ɗum no waqal khilaf haray ko ɗum woni karam koɓɓe no londidiri si tawi woni no jaɓaka jaɓa النهي عن صيام المرأة هري هادوغول كانيون كادي هري نو جيا اكو ساريام هادي هوروغول النهي عن صيام المرأة هادوغول كانيون كادي كوركا سوناجو وزوجها حرمود مكو حاضرون إلا بإذن حرام وندي أمود مكو إلا بإذنه سونا الدنيا مكو هراي جاكا عندي لو مسيب بجول بهراي كهونتون سريع وإني تصنع جهور ستاي وني مود مكو نيونا نالي مكوسي مودي مود مكو كونو سيغوتو نواتي مودي مون إلي ديغو inne ɓeygu makko hara goɗɗo no acci ɓeygu mum e leydi go o wawata noddude makka téléphone o en nawata hooru sabu angal ko sariya mo en nani haray mo jogui dole en gol wata hooru ko fiisi haaju makko yani e ma joni noon si tawi woni o woɗɗodiri haray hande kadi o jogaki dole innogol ta hooru haray ɗon da wawi hoorude few joni noon ɗo haray ko inneten ko gorka no honka fanda ɗo ko gorka sunna kan si tawi woni ko suumaye haray hay modi ma si inni wondemata hooruɗa hani hoorugol sabu ɗum ɗon ko wajibi ɗum ɗon ko fard haray ɗo ko fandaka hadisa ɗo ka yewtereji ɗo haray ko hoorugol sunna ko janguɗen ɗo haray on tigi siɗo wonde modi mum hana hoorugol haray si tawi woni modi makko newnanali mo
عن أبي هريرة اتبع سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه قال بماكي قال رسول صلى الله عليه وسلم نولا بماكي لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه وتصنى جهور توتهاره موندي مودي مكو سيونا يدوغي مودي مكو هاي كوني دو كانون كدي هانا يو هورغول هاي مصيبة جلبة هاي إن شاء الله هاي إنغايني دو كانون كدي ويوندي في كوركا كان إن شاء الله هيدن توري كالندارو بدي فيديو جدو دعاو هاي كانون كدي هيدن توري جماعة سنفالا هيدن دي فيديو جدو هاي بسونجاكي kala video ammo be udditi be yi photo hum to so kun hino ley ko don be duwa klikude ko don be duwa nyoddude si don udditi ke be dara dow no windi playlist be nyodda don haray ko dum woni darsuji din fo e defte den fo be hi ayde don woni ko fiqhu on woni ko usulul fiqhu on woni ko balaghatul wadiha woni duma wonde ma ko nahul al wadi be hi ayde non defte fo haray do hatta do musibbe jumbe wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.